U bliskoj budućnosti, neodređeni apokaliptični događaj zbriše ljudsku populaciju u utorak popodne. U stvari, tako se iznenada desilo da ljudi umiru baš tamo gde sede. U malom američkom gradu, Del veruje da je posljednji čovjek na zemlji i stvorio je mirnu rutinu za ovaj svoj usamljeni život. Živi u biblioteci u kojoj je nekada radio i još uvijek dobro vodi računa o knjigama, slažući ih sve uredno kako bi se mogle sačuvati. Kada je hrana u pitanju, uzima stvari iz supermarketa, ali se i bavio pecanjem, jer su za razliku od sisara ribe i dalje žive i zdrave. Del također ima ceo sistem za posjetu kućama u gradu. Svakog dana bira kuću i čistije, čuvajući lice, snimajući svaku sliku koju nađe unutra, svaki korisni predmet poput baterija i benzina za svoj kamion i nosi sve knjige u svoju biblioteku. Ako nađe neka tela, umota ih u čaršave, a zatim ih zakopa uz pomoć bagera. Kada završi, dodaje X znak ispred kuće, a zatim ga također obeležava na svojoj mapi. Jedne noći, Del odlazi u krevet nakon što je odgledao stari film kao i obično kada se iznenada šokira kada čuje eksploziju napolju. Vatromet sija na nebu, što znači da je neko drugi u blizini. Sljedećeg jutra odlazi u grad da istraži i pronalazi automobil koji se slupao jer je onesvešćena vozačica Grace bila pijana. Brzi pogled u unutrašnjost automobila također pokazuje da je ona bila ona iza vatrometa, a sa sobom ima i pištolj. Nekoliko trenutaka kasnije, Grace se budi u nasumičnoj kući sa zavojem na glavi. Nakon što je povratila, pokušava da otvori vrata samo da bi otkrila da su zaključana. Del je na drugoj strani i postavlja pitanja. Grace objašnjava da nije vidjela nikog drugog i da ne zna zašto je živa, što odgovara Delovom iskustvu. Pištolj koji je našla na putu i zadržala samo radi sigurnosti. Del ne želi da ona ostane i pripremio je auto, pa će otvoriti vrata samo ako ona obeća da će izaći nakon što izbroji do 100. Međutim, Grace krši svoju reč i odmah otvara vrata, zbog čega Del izjuri iz kuće. Nakon što je dao ključeve, odlazi ignorišući sve što ona ima da kaže i njenu želju da ostane. Grace ipak ne odustaje i počinje da prati Dela, nudeći joj pomoć u čišćenju. Sa 2 para ruku mogu brže da završe i pređu u sljedeći grad, ali u Delovim očima nema drugih gradova. On je ne prihvata kao svoju pomoćnicu, ali Grace svejedno nastavlja da ga prati, unoseći svetlo prisustvo i buku u njegov život koja je nedostajala dugo vremena. I dok Del deli hranu sa njom, on je tera da jede za drugim stolom i odbija da ćaska ili raspravlja o teorijama iza onoga što je izazvalo apokalipsu. Sve dok jedne večeri nije ućutkao Grace ukazujući da je već bio usamljen kada je bio okružen od strane građana. Videći da ona ne napreduje, Grace pokupi svoje stvari i sprema se da ode, ali čim ona sedne u auto, Del dolazi i priznaje da se predomislio kako bi ona mogla da ostane na probnom periodu. Od tada, Grace ide sa Delom da čisti kuće i uči kako to radi. Tako i ona shvata da Del zna imena svih tela u gradu i još uvijek se seća da li mu duguju knjige ili naknade za zakašnjenje. Kada dođe vreme za sahranu mrtvih, Grace je veoma hladna što ne kaže ništa u znak sećanja na jadne ljude i deli činjenicu da bi svaki put kada bi pronašla telo na putu, zadržala dah na 10 sekundi, samo da bi je pošalio. Del počinje to da radi sa njom. Del ponekad i dalje kaže da mu nedostaje tišina, posebno kada Grace neće da ućuti dok odu po namirnice ili kada pušta muziku jako glasno u kamionu, ali on ne prestaje. Jednog popodneva, Grace primećuje da Del nije u biblioteci i koristi priliku da razgleda njegovu kancelariju, gde je šokirana kada je pronašla ceo sistem organizacije u fajlovima za slike iz kuća. To je prilično jezivo i Grace ne zna šta da misli o tome, pa odlazi na vožnju biciklom da razbistri misli. Odjednom čuje buku koja dolazi iz kuće i kada uđe unutra, Grace je iznenađena kada je pronašla psa koji je također nekako preživeo. Ona ga nosi u biblioteku da ga drži kao kućnog ljubimca, i dok Dela ne zabavlja ovakav razvoj događaja, on ipak nudi neke ideje za imena, iako ga na kraju ipak zovu pas. Malo po malo, Del i Grace postaju sve naklonjeniji jedno drugom, počinju da jedu za istim stolom i Grace priča neke priče o svom detinjstvu, poput činjenice da je posjedovala 2 zlatne ribice. Međutim, ona se i dalje ne usuđuje da podigne kosu jer ne želi da Del vidi misteriozni ožiljak na njenom potiljku. Nekoliko dana kasnije, pronalaze psa usred uništavanja knjige. Frustriran, Del kaže Grace da počisti dok on izvodi životinju napolje, ali kada on to pokuša, pas ga ujede. Grace pomaže Delu da očisti ranu i zašije je, ali sada Del je neverovatno iznerviran prisustvom psa, a činjenica da ga Grace obasipa ljubavlju ne pomaže. Sljedećeg jutra, Grace se budi i vidi da psa nema. Ona ne razume kako se to dogodilo pošto je vezala psa, a dok ga je tražio po gradu, Del priznaje da je pustio psa da piški. Zvuči kao izgovor da pokrije činjenicu da se on toga otarasio i Grace se razbesni, pa kada se vrate u biblioteku, ona se napije i iznosi fajlove sa slikama. Dok optužuje Dela da misli da ljudi vole predmete, Grace ga podsjeća da je ona bila srećna i da je sve izgubila, dok je on bio ogorčen i sam u svom starom životu. Del ide u krevet sa teškom krivicom na ramenima, pa sljedećeg dana uvodi Grace u svoj tajni staklenik i daje joj dozvolu da se brine o biljkama kao izvinjenje.
On također indirektno naziva probni period završenim tako što je dozvoljava da sama čisti kuće, na taj način će brže pokriti više terena. Nova rutina počinje da rade zajedno kao jednaki, a Grace također počinje da pomaže u pripremi obroka, a ipak svoj ožiljak još uvek skriva. Ona također pronalazi par walkie-talkija u nasumičnoj kući, što će im omogućiti da ostanu povezani čak i kada su razdvojeni. Jednog popodneva, Grace pronalazi kuću koja nije na mapi, ali čim uđe u nju, besni Del dolazi za njom da joj kaže da ne bi trebalo da bude tamo. On ne želi da čisti ovu kuću, i tako Grace shvata da je ovo Delov stari dom. Kada ona to istakne, Del joj priča o prvim smrtima koje je video, a to su bila mala deca na odmoru, a onda konačno popušta i prihvata da čisti kuću uz njenu pomoć. Sahraniti sopstvenu majku je emocionalno teže od nasumičnih tela, a Delu je ovog puta potrebno više od 10 sekundi da zadrži dah kao s Bogom. Kada završe sa Delovom porodičnom kućom, Grace konačno priznaje da ima nešto što mu nije rekla, ali umjesto da to samo kaže, ona ljubi Dela da bi ga uspavala. Kada se Del probudi sljedećeg jutra, nađe se na krevetu u istoj kući u koju je prvi put odveo Grace. Nakon što je zgrabio pištolj koji su tamo ostavili, Del silazi dole i šokiran je kada je zatekao Grace kako doručkuje sa još dvoje preživelih, Violet i Patrickom, koje Grace naziva roditeljima čak i ako ne zvuči previše ubeđeno. Dok izgledaju neobično veselo, objašnjavaju Delu da hiljade preživelih žive zajedno kao zajednica u Kaliforniji, a Del jednostavno nije znao jer nikada nije pomislio da napusti svoj grad i da traži druge, inače bi video znakove koji oni imaju postavljenim na putevima. Besan zbog činjenice da se Grace osjeća kao da su oni posljednji ljudi na zemlji, Del juri iz kuće i ignoriše Grace koji ga prati dok objašnjava da to nisu njeni pravi roditelji. Oni su dvoje odraslih koje joj je zajednica dodelila kao nove roditelje, ni oni prvobitno nisu bili u braku, a ona misli da su ludi. Dela nije briga, on je odgurne i odveze se u biblioteku, gde izbacuje sav svoj bol. U međuvremenu, Violet zamoli Grace da se vrati u Kaliforniju sa njima jer ne može više sama i moraju da postanu prava porodica. Pre nego što trojac ode, Patrick posećuje Dela u biblioteci da ga pozove da dođe sa njima u Kaliforniju, pošto bi njegove veštine bile veoma dobro prihvaćene. Postoji tim lekara koji je smislio nove načine da iskoristi složenost ljudskog uma, ali pošto ni ovaj govor ne impresionira Dela, Patrick odlazi nakon što je napisao adresu u nasumičnoj knjizi u slučaju da se Del ikada predomisli. Nekoliko trenutaka kasnije, Grace napušta grad sa Violet i Patrickom, plačući od srca dok gleda u ožiljke na vratu svojih novih roditelja i seća se šta je čeka u Kaliforniji. Del pokušava da se vrati svojoj staroj rutini, ali sada su usamljenost i tišina dovoljni da mu idu na živce, i na kraju kanališe svoju frustraciju bacajući stvari na svoju staru kuću. Nakon noći provedene sanjajući kako Grace pušta stare filmove u biblioteci, Del odlučuje da izvadi sve datoteke sa slikama da bi opisao šta vidi. Pamti svako lice i njihova imena, ali i njihova zanimanja, njihove ličnosti i njihov čitalački ukus. Pošto shvata da nikada nije bio istinski sam i da mu ovakav način života više ne odgovara, Del očajnički traži u biblioteci adresu koju je Patrick ostavio, a da ni jednom nije pazio na knjige. Put u Kaliforniju je dug i naporan, ali Del je preživeo i sa sobom je poneo mnogo zaliha. Kad god pronađe put blokiran drugim automobilima ili mu ponestane goriva, jednostavno pređe u drugo napušteno vozilo i nastavi dalje. Kada konačno stigne u Kaliforniju, Delu je prilično zadivljujuće da vidi užarena svetla radnog grada, ali on probija svoje antisocijalne sklonosti dok ne pronađe Gracin dom. Patrick i Violet su tu, tako da Del čeka da padne noć i svi odu u krevet pre nego što zgrabi pištolj i provali u kuću. Ne treba mu dugo da pronađe Gracinu sobu i prizor koji ga čeka prilično je uznemirujući. Ona je povezana sa mašinom koja je stavlja na modifikaciju ponašanja kako bi zaboravila na svu traumu izazvanu apokalipsom i gubitkom svoje porodice. U stvari, svaka osoba u ovoj zajednici je prošla kroz isti tretman, jer jedino tako može da se nastavi dalje i ponovo budu srećni. Del ne gubi vreme i izvinjava se zbog svog stava pre nego što je pomogao da se Grace isključi iz mašine. Srećom ona je dovoljno zdrava da ustane i ode sa njim. Na izlasku nalete na Patricka, koji pokušava da ih zaustavi i objasni da je njihov sistem najbolja opcija, ali Grace hvata pištolj i puca u njega na licu mesta. U tom trenutku se pojavljuje Violet i pominje da je imala ćerku i da je potom nastavila sa istim stavom kao i Grace i odlazi da traži nešto da očisti krv bez ikakvih emocija. Nakon što pokupe neke zalihe i Gracinu zlatnu ribicu, ona i Del napuštaju grad, ignorišući ljude na ulicama koji žive svoje živote sa proizvedenom srećom. Kada stignu do puta, Grace priznaje da joj nije žao što je upucala Patricka, a Del je uverava da je u redu dok povećava brzinu da stigne do sljedećeg odredišta. Ako želite da podržite moj rad, ostavite like, subscribeujte se i uključite zvonce obaveštenja kako ne biste propustili film. Hvala vam na podršci, vidimo se u sljedećem videu.